هنعمل مع بعض النهارده سمبوسك اللحمه. عملناها بطريقه مبسطه، وبصوا الموضوع عامل ازاي يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. شايفين الخرفشه عامله ازاي؟ ولا الحشو اللي جوه اهو، حاجه بسم الله ما شاء الله وهشه جدا. بصوا الموضوع عامل ازاي اهو. ويلا نبدا الوصفه على بركه الله. السلام عليكم حبايبي الجمال، كل سنه وحضراتكم طيبين. هنعمل النهارده سمبوسك اللحمه بطريقه سهله جدا. كل اللي عندنا النهارده ربع كيلو لحمه وواحده بصله مع واحده بصله. فرمنا البصله بتاعتنا، اول ما البصله كرملت كده نزلنا عليها باللحمه وشوحناها وبهرناها بالتوابل والملح والفلفل. وزي ما حضراتكم شايفين العجينه اللي معانا النهارده دي عجينه السمبوسك، بتشتري من المحلات. اهي طبعا احنا بنجيب الحرف يا ست الكل على الحرف. اول حاجه بنعملها بنجيب الحرف ده على الحرف ده كده اهو، وبعد كده ونروح واخدينها واحده كمان، وبعد كده واحده قمر جنبها، بعد كده واحده زي الفل اهي، لحد ما تبقى معايا قرطاس زي ما حضرتك شايفه كده. هاخد شويه اللحمه الجمال بتوعي اهو، وابتدي احشي اهو، احشي كويس جدا اهو. بعد كده بروح انا جايبه الطرف ده يا ست الكل مدخلاه كده بالطريقه دي اهو. اصبحت معايا سمبوسك قمر قمر قمر. نعمل واحده تاني مع حضراتكم بسم الله. وادي واحده كمان اهو، بنبتدي نظبطها كده اهو. وممكن نلفها كده 3 لفات ونعملها برضو زي القرطاس زي ما حضرتك شايفه كده اهو. وبعد ما نحشي بنبتدي نكمل تاني بتاعتنا، نمشي على الحروف بتاعتنا اهو. والحرف الاخير هندخله في الجنب ده كده، لا لزقنا بدقيق ولا لزقنا باي حاجه يا ست الكل اهو. هتصبح معانا سمبوسك زي القمر. واحده كمان اهو اهي. اهم حاجه نظبط الحرف على الحرف هنا اهو. بعد كده اهي قدام حضرتك واحده واحده اهو، وبنعملها بطريقه سهله عشان خاطر سيادتك تعمليها صح الاولاد اهو. نحشي معانا اهو. وممكن الحشوه دي بقى نحط فيها صنيبر، نحط فيها لوز، نحط فيها اي حاجه عايزينها. بعد كده بناخد الطرف ده كده وندخله جوه كده، بيبقى الشكل معانا بالطريقه دي اهي. طبعا انا عندي الزيت زي ما حضرتك شايفه كده اهو. بنولع على الزيت، والزيت بتاعنا لازم يكون سخن. زي ما حضراتكم شايفين الزيت سخن، هننزل فيه بالسمبوسك بتاعتنا على طول اهو. وكده يا حضرات اللون ده اللي احنا عايزينه بسم الله ما شاء الله اهو. زي ما انتم شايفين كده، اول ما تديني اللون الذهبي كده نبتدي نخرجها تبقى اللون ده كده اهو. وبالهنا والشفا. ودي سهله جدا جدا جدا، وعملناها بطريقه سهله وطريقه مبسطه بسم الله ما شاء الله اهو. وهنوريكم ازاي نغرفها مع بعض ونقدمها. دلوقتي بنعمل وردة الطماطم عشان نجمل بيها الطبق بتاعنا اهو. طبعا مش هنرمي اللحم بتاع الطماطم ده، هنشغله في اي حاجة اهو. بعد كده بنجيب احنا الطرف ده كده اهو، ونبتدي نلفه على ايدينا اهو. بالحرف ده كده بنروح نزلينه تحت، هيدينا الوردة القمر اهي اهو. نحطها في نص الطبق بتاعنا. طبعا يا حضرات دي كانت نهايه وصفه السمبوسك بتاعتنا، سمبوسك اللحمه زي ما حضراتكم شايفين. حاجه ما خدتش وقت معانا وحاجه سهله جدا. عايزين نحشيها سبانخ، عايزين نحشيها جبنه، عايزين نحشيها اي حاجه تتحشي، جبنه موزاريلا، جبنه بيضه، جبنه بالطماطم، جبنه بنعناع، كل حاجه مقبوله ان شاء الله. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونعمل لايك للفيديو. ودمتم في امان الله، وانتظروني في وصفات ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.